Nah, dang sanak pendapatan pulang gitu, dang sanak lah. Harus berlari ya sanak nah. Sekitar jam satuan sebenarnya. Di luar panas ada sanak kita nih laos pada sudah lah kan pendapatannya lah. Nah, sekitar setengah bulanan ya lah kan pendapatan. Jadi udah nih anu dapat pulang komentar nah supaya anu jar tuh hendak merasai Sulada aja nih sanak Sulada. Lokasinya nih di Kampung Melayu. Di sana nah jadi disuruh Sidin itu ndak merasai Sulada Sidin tuh jangan kayak apa rasanya. Jadi nak kulik karena mencari Sulada sini lah warungnya nih. Sebuahannya kan di sini aja Pak. Nomor menuju Sulada. Nah, kita hati warung lah sini lah. Kadep yuk. Lihatin itu sebelah sana. Mau kadep yuk. Nah, ada sanak. Tuh. Nah, itu udah sana warung Sidin. Sulada. Jadi kita nak merasai dulu lah. Berarti dulu. Nah, nang bubuhan nang ada tahu lan Sulada. Scrap dulu tuh, scrap di bawah tuh nah. Lah, scrap dulu. Supaya kita kau berjalan lagi mencari makanan yang nyaman-nyaman dan sana lah. Yuk, itu masukkan yuk. Sik. Nah, dang sanak ini warung Sidin nah. Ayat. Nah, tuh Sulada tulisannya. Nah, hancur sudah sepandung tuh sana Nah, nanti hancur. Tapi kayak apa rasanya lah, mudahan jangan hancur aja bang. Ya lah kita rasain dulu, hendak masukkan, nak merasai Sulada Sidin deh. Ya, kita masukkan dulu nah. Oh, ada kayu tuh tungguan di muka teh. Ya kita masuk dulu nah. Nah, kita masuk ke dapur dan sanak lah. Kita masukkan ke dapur nah. Nah, orangnya ada kayak nah, ada Sidin. Baharaguan sana Baharaguan. Ini pinuyak apa nek? Uyak bawang. Uyak bawang di sana Karena ada Sulada lah. Sulada ada ya lah. Ada. Ada di sana Aja nak merasa Sulada jalan anu nia nah. Ini ulun ini kecil kayak. Sekarang aja Nini. Nini gini pintu khas sudah ya lah. Biar gini. Nah, kita ngeu peninian aja di sana Iya, peninian. Ya nih sudah haus lah nek, buka di sini nek. Nah, sudah Berapa tahun nek kira nek? 4 tahun. Oh, 4 tahun dah sana Lawas sekali Sidin nih. Bukanya sudah jadi 4 tahun di sana Bukanya mulai jam berapa, Nek? Jam setengah 11. Jam setengah 11. Tutupnya, Pang? Tutupnya jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Oh, jadi di sana lah mun hendak ke sini lah. Kau jam tengah hari tah. Sore-sore kau aja nyoba sini sana jadi kita nak merasain di sana lah. Ulahan Sidin nih, Sulada nih. Nyaman kah, kada kah? Jadi kita rasain dulu di sana lah. Aja nih, ulahan jenis nggih. Lontong kah nasi ya? Oh, anu ada berapa macam kah? 2 macam kah? 2. Oh, lontong lo nasi lah. Biasanya orang apa tuh bila Sulada tuh? Di kampung minta lontong, Bang. Lontong lah. Nang rajin pengentenan tuh lontong lah. Lontong ya. Oh, aja ulun merasa nang lontong aja nah. Nang supaya nanti kayak di pengentenan gah nih. Nggih. Di sana kita mencoba aja Sulada sini nawari tadi nasi kah di sini lontong kah. Jadi kita merasa nang lontong aja, nang supaya nang kayak sama di pengentenan dah. Nah, jadi sana kayak lah kita cobain lah. Yuk. Nah, ada sanak. Nah, ini ngaran Sulada nah. Wow. Adakah? Tahu nah. Ini ada sanak kayak ngaran Sulada. Sulada ini olahan kita Martapura sih nih aslinya nek. Kampung Melayu. Oh, khas Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu di sini. Khas Kampung Melayu di sana kayak asli Martapura. Nah, kira-kira kada ada di tempat lain kada ada nang Sulada nang olahan kayak ini nek. Di sana kayak. Nah, jadi kayak apa rasanya? Untuk tahu juga. Jadi kita cobain lah. Supaya jangan banyak pandir nah. Banyak panas sudah pandirnya di sana kayak. Kita coba ya di sana kayak lah. Nah, kayak apa Sulada ini rasanya? Nang kada tahu Sulada, scrap dang sana kayak dulu, scrap. Supaya kita kau berjalan jauh-jauh tadi sana kayak lah. Aja kita cobain dulu. Nah, dapat pulang. Nah, ini dapat pulang long ini nah. Ini lagi kita kan terpakai ini nih. Ini garpu udah sana kayak nah. Ini orang sugih makan ini orang sugih.
Kita nang sendok aja ada sana kayak uma. Nah, ada sanak. Ini sulada itu. Nah, tadi tawar residen bakal tupat kah residen? Atau apa teh? Benasi kayak residen. Jadi undane ini biasanya makanan kayak ini ada di pengenten dan sana kayak. Jadi ini menurutin sama makanan di pengenten dah. Jadi bakal tupat. Nah, ada sanak. Uma, nah, liwar lah. Nah, ini sulada nah nih ngaran sulada. Nah, karae mau ada bahasa sasap tuh nah. Nih tuh ngaran sulada nah sana kae. Nah, ada intalo. Nih daging ini ada juga nah. Ayo kita rasain dulu sana kae. Aja. Nah, ada sanak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Uma. Mau rasanya segar banget kayak sabak muhatnya. Nah, juga sabak muha. Rasanya tuh bersigar benar. Suladane. Amonnya kan ngerasain ini kan tahu. Kena rasa enak. Udah rasa kerai nah. Nyata kerai juga Mak, liwar namanya. Ada rasa manis-manis gitu nah. Tahu napakan diulah sih deh. Nanti bumbu rahasia dan sana kayak. Coba lagi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, luar sigarnya rasanya. Luar sigarnya sana kayak. Coba yang mana Lombok nasang lah. Nah, Lombok nah. Lombok. Uma. Tadi kita enggak ya? Pagi. Nah. Mak gua sendok Apa nenek? Gua sendok Lombok nggak? Aduh, padas kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak. Binyaman sama asli binyaman. Bah, rugi banar amun buhan nyawa lah kata kasih dia dasar kae. Rugi banar amun bubuhan nyawa kada merasai sulada ulahan sidin nah. Lokasi di mana, Nek? Lokasinya di mana, Nek? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kira-kira parak mana ada sini lah. Oh, nah. Amun nyohan ka sini lokasinya di Desa Kampung Melayu. Jalan Kiai Haji Anang Sahrani Arif. Nah, itu ulama besar di Martapura. Ah, jadinya jangan kasih desa lah. Rasain dulu. Nyaman, asli nyaman. Enggak ada bustaan. Nyaman sana kayak. Nah, sana. Luar nyamannya. Mau padas kabok makanya. Kabok. Anak-anak dia banyak kan. Tontonin anak-anak sana kayak. Sana. Rasa makan di pengenten. Malah dagingnya, daging yang bertatak-tataknya, apuk. Kada ada di kampung lain. Ini asli di Kampung Melayu aja. Nah, ulahan Kampung Melayu ini asli nek sini nek. Kita makan di Kampung Melayu juga. Kampung Melayu Martapura lah. Karena Kampung Melayu di Jakarta tuh lain, di Banjar lain juga. Ini di Martapura ada sana kayak. Benar. Padas.
Ngini ujuan ngini nang dasar kada hendak ampih dasar kaya makan. Ngini nek. Ya, dasar kada hendak ampih kan. No, mencucur paloh teh. Han. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi lah. Para habis dah. Nah, tutup daging. Di sini nyaman apa nah? Di sini lokasinya dingin terus nakanya. Subarang tuh nah hibak model nang tuh. Apa tuh pehumaan lah nakanya. Makanya dingin, tapi kerasaan panasnya. Ini bedah panas banget di luar nah, tengah hari ini. Di sini dingin. Nah, itu nya banyak pohon-pohonan ya lah. Mun nang tegapin rumah tuh yang panas terus nakanya. Ya itu nang nyamannya makan di sini nek. Rasa makan di Padang. Nah, lagi nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya. Nah, banyunya lagi nih sana. Nah, banyunya aja lagi di sana kayak kadep kan sana biar aja menghendak rasanya langsung. Tangi sini. Dihirup nah, orang Banjar menghirup aja gini nek. Nah. Nyamannya bus. Habis nang aja jualan dulu. Jualan lah. Jualan dah sampai jualan. Dah sanak lah. Kita sudah makan tadi sulada. Nah, ulahan nang ini sini nah. Ini asli kampung Melayu sih Den. Nang masakan sulada teh. Ibu pun aci-acilan nang ketujuh sarwan aja mencari sulada tak. Kisah nang mana sulada jar. Wah, tahuannya sudah ndak dan aci-acilan dah. Jadi kita anak bayar udah sanak lah. Lawan nih lawan ini. Nih sulada nang kayak gitu ulun tadi berapa nih sebuah nek? 10.000. Murah banget di sana kayak. Banyinya bang nek? Banyinya 2.000. Banyinya 2.000. Oh, mah 12.000 lah. Murah banget di sana kayak. Nyawa jangan kada kesini lah. Rasai sulada ulan sini nih. Harganya murah. Nah, jangan kada kesini, jangan kada kemari-mari. Nah, tuh ada pulang dapat anu kata-kata jar kawan juga tah. Jangan kada kemari-mari jar. Jah, ingatakan nyawa jangan kada kemari-mari di sana kayak. Rasai sulada ulan sini nih. Lah, aja kita nak bayar dulu di sana kayak. Nggih. Aja nih lah. Nggih. Terima kasih banyak dulu nggih. Nggih, mudah-mudahan ya lah. Ini ada kaca bangan nek. Kadeda di sini aja lah. Nah, ada nyawa nggih. Aja mudah-mudahan ya lah kedepannya pian tuh nak kawa membuka warung ganal nih ya. Kawa tulak haji. Pian sudah tulak haji lah. Belum nah, mudahan tulak haji nih ya lakas nggih. Nah, umroh sih sudah aja di sana kayak. Mudahan kawa tulak haji. Mudahan kamu buka warung nenggana dah nih ya nggih. Kawa bawa motor kena pian. Nggih. Nah, aja nih lah. Ulun terima kasih banyak nggih. Tukar nih ya. Assalamualaikum. Nah, kita belikan sana kayak. Ayo, sih kita belikan yuk. Sih. Nah. No prisoners and the roar is wide, but not enough. It's